toku protekle noći u realitiju Zadruga na programu je bila emisija Trenutak istine sa Zolom, tokom koje se razgovaralo o njegovim odgovorima na poligrafu, vezanim za njegov odnos sa Miljanom Kulić i njenom trudnoćom. Podsjetimo, sudeći po detektoru laži, Zola je bio sa Miljanom iz koristi i sada ne želi da ima dete sa Miljanom. Usledile su i potresne scene, a među gledaocima Zadruge na društvenim mrežama pokrenula se vrlo živa rasprava o ovim dramatičnim dešavanjima. Zanimljivo je da neki čak veruju da je poligraf prevara. Sve je ovde jasno kao dan. Poligraf je lažan. Produkcija od Miljane hoće da napravi žrtvu preko Zolinih leđa, da bi ona pobedila i da joj pokrio sramotu. Nije ni ona sigurna da je dete Zolino, glasi jedan od komentara. Moje mišljenje je da su mu namestili poligraf, jer što bi neko išao na poligraf, a da već zna da laže? Valjda nije toliko glup da pristane, a još da laže ne bi li sam sebe ukopao. Dečko je pristao jer zna da govori istinu, napisala je druga korisnica. Mnogi su se svrstali na Zolinu stranu i žalili su ga zbog neprijatnosti koje je u toku burne protekle večeri doživeo. Neki su istakli da bi bilo pravedno da se i za Miljanu organizuje poligraf i da prvo pitanje bude da li je dete Zolino ili nije. Ipak bilo je i onih koji su osudili Zolu, govoreći da je on prevarant, što danima tvrdi i Miljanina majka Marija Kulić. Folirant napolje, uzimaće pare od nje i njenog deteta, fuj, manijak, glasi jedan od ljutitih komentara na Facebooku. Očigledno svi imaju svoju verziju istine, a gledaoci nesumnjivo sa nestrpljenjem očekuju i večerašnji nastavak emisije, u kojem će biti prikazani odgovori na preostala pitanja koja su Zoli postavljena, budući da svi nisu emitovani sinoć zbog haosa koje je nastao u Beloj kući. Kako je vaše mišljenje o ovim dramatičnim zbivanjima? Možete nam vaše mišljenje ostaviti u komentaru.